February ni som pakhat ril ruti thar he khovel dan ang hian om su ola pathian du zong a tha le lom tlak le chatfam kim chu in shat fe theinan in ril ru athara omin lodang lamjok tora u rombung som pahni chang ni chandam na thil ti a mishing ti to chu midang tan ni lo mani tan nge ya iswa krista chu tlantu du thu sam ani ti rin tur ani chu rin chan tur mangai tur hlau tur van pathian chu ani na engi mo tho tur oma mishing hi swal thil ti theina laka chan chwa tur ani na tin reng du thu sam ang thapin a hlen tur ani boka krista thu soite ti chu lungphum het chunga insa ani ti chian na om chun ani benga shia a ka a soi vele puang chunga krista thu soi ataka ti silau chu chawu chunga insa ni na ani krista thu soite ataka hlen tu chuan christian nun chafam kim aneyang achan chu krista du dan chu an du dan ani wang ani chutiang chuan ropuina be sei chan krista chu chung lama alo nunga pathian ropuina chu da thalang phena an thlir mek ria krista chu ngai to pui bera kan nei chuan kanin bia na thu pui ber alo ni anga ama kan thlir chuan ama an na nei tura ti danglam kan lo ni ang lalpa tharau zara ropuina achanga ropui zwal zelin mishing to mishing hi ril ruti tharna manga siam chat ani theyanga ti chuan acha bomtlak thafam kim le pathian du dan fin fe na ani theyang engtin nge hei hi fin fe ani chin tharau thiang limin ril ru tharau thinlung le nungchang athunun na mangin khoya changin nge fin fe na chu alo om khovele vanter kaute le mishing de tan mu na ma siam kan ni tharau thiang limin mishing nungchanga na tak tak athoka ara te alo lang chhuaka thingtha in ra tha a chuang che hi ani lalpa huana phun thing chuan ra tha chatwan nun na ati chhuaka chimboi tu swal ti chu ne ani a ngai to na swal te ril ru a om phal ani talawa chin chalau te po tharau temple achanga seng hoi ani ta kong diklo lam hoi ril ru on lam te po in kong dik lam a hoya remruat na diklo te kar phun ani a omdan thiang lim le ril ru ti thiang him chuan christian theikunga ra a chhuata siam chatna pum hlum a thleng ta hei hi ti mak mo ani